Ndemu ino ya Masinga iraunire wa gatatu hwaini thiku imwe tu thutha wa thirikari kuruta mukana wa muiyuro ndemu-ini ino. Minista wa hinya uria uhuthikaga muthenya wa keri kiumia giki mari hamwe na aruna angi ake thirikari-ini makiuria aria maikaraga gukuhi na ruui rwa Tana mwena wa Nakianda metikire kwehera. The dams are full and there is nothing we can do, but we are holding water. But the maximum we can hold is 1056.5. Out of that, there will be a lot of spillage. I want to appeal to Kenyans who are living around or within the riparian area, around the river, to really move to safe grounds. Amwe ya aria maikaraga icigirira-ini cia ruui ruru rwa Tana ni matite uhoro uyu na makambiriria guthama ari ta njira ya gwithemana na ugwati uria ungiumira. Onayo kambuni ya uthondeki wa thitima ya Kengen ni irutite ndumiriri ati aikari ya kaunti 7 aria maikaraga cianda-ini cia ruui rwa Tana maya gwikora hatika-ini thutha wa ndemu ciothe iria ciheagwo mai ni ruui ruru kuiyura. Na kwa mwena wa Tana ya Naivasha kaunti-ini ya Nakuru ino niyo Hathara iria iracungiririo ni mbura iria iraira ikiura thutha wa ruui rwa Karati kuna. Naona pale gari imekwama, siwezi pita hapa. Sasa leo nimeshindwa, nitasaidiwa na nani? Sasa hii ni kazi ya Mungu. Jamani, watu wa kaunti sio tuwasaidie na vitu zingine kama hizi. No tukihurukite mai ni matukorie huko matuhingiriria ona tutio ria tuguthie citu. Some places kuru kurateithia no riu hatutikihota guteithia kuya igira andu mbura ino etari irakia muigwe ni yakia o mundu hari ari ni etikire kwimenyerera na muno ciana imenyerere. Mbura ino oho ni icungiriirie ene biacara cia mikawa na masupermarket kuhinga. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.